Today we're gonna touch a very delicate matter. Now, for a very long time now, I've been looking at children's stories, tales, Dzingano, zwidade, na nyimbo za vhavenda. And I think these things are there in all the cultures. But the question that has, haunted me for a very long time was, what if these things were prophecies? What if the things that they were talking about, zwidade, na Dzingano, na nyimbo zizila zote, were things that were actually happening to us right now? For instance, vhavenda una Munta lwa Munta lungano lune some of us veralwa ngesirolwa nazo luthomisa so ufi obona Munta no zwavhuḓi vhuḓi luthomisa so obona mufumakadzi ovha na tsimu tshifhinga tshoṱhe o vha tshi ri a tshi bva hayani a tshi ya tsimuni ngauri ho vha hu sina muthu we a vha a tshi nga mulelela ṅwana. O vha a tshi ri a tshi swika tsimuni a wana hu na vho Munta. Tshifhinga tshoṱhe o vha a tshi humbela vho Munta uri vha mulelele ṅwana uri a kone u ita zwa u lima. Ḽiṅwe ḓuvha o ri o ṱuwa na ṅwana a ya munekedza vho Munta. Ari a tshi khou lima, Munta tsha ḓa na plate ya zwiḽiwa, ṋama, tsha ri ndo lugisa zwiḽiwa, a si khwine na ri tshi ḽa roṱhe. Houḽa mufumakadzi vha thoma u ḽa, vha pfha uri heiḽa ṋama i khou ḓifha nga maanḓa. Vha vhudzisa Munta uri nwananga u gai? A ri no, houḽa ṅwana a dini, o ḓifhumutshela. Hai, vhaḽa mufumakadzi vhaṅwe vha ri vha tshi fhedza u ḽa vha humela tsimuni. Hu sathu fhela tshifhinga Munta tsha ḓa na ngoma, tsha thoma u lidza heiḽa ngoma tshi tshi khou tshina, tshi busy tshi khou entertaina havhaḽa mufumakadzi a tere tshi khou lidza ngoma. A ri hai, dzi nyimbo dzine wa khou imba dzone ngoho dzi a ḓifha. Tsha ri tshi swika tshifhinga tsho uri havhaḽa mufumakadzi wa humela hayani, vha vhidzelela vho Munta. Munta we Disa nwananga ndi tuwe, Disa nwananga ndi tuwe, Munta we Disa nwananga ndi tuwe. Musi vha tshi khou vhidzelela Disa nwananga ndi tuwe, Munta we. Vha hashu vha ri vha tshi amba itshi tshiṱori, vha ri Munta tsha vhidzelela tshiza tshawe wo no lata
chiza chawe umolana toya wendo bamba ngoma toya wendo litsa ngoma Munta we Disa nwananga ni tuwe Now Nandichisedza ichi chitori ndasedza na machiro ane ra kuchira one namusi exactly the same thing. Gora mfumakazi kashango leva vako chira khalo uri vakonola uri vakonochira kuno survive zo vafosa uri vakonojia n'wana va mune Munta. Disa nwananga ni tuwe Disa nwananga ni tuwe Munta we Now, cut faces hard. Kashango rinara kuchira khalo dona namusi. Bunja shu rute yosi avana yani uri kuno shu. Sinonga possible uri babili ava baby mutia shu memu aya ne achikota gumela vana. Sinonga possible. Nishinga chinji batu vanara kubasiyana vana ari vadivi. That's why most of the time baby ba mangala musi vana vachi display certain behaviors zine avongodzifunza vana izvito zvine zvakuitea nga maanda. And the sad part yaone ndiyauri namusi mubebi onovuya achibva mushumoni pahayani vana vava vachikoreirwa nga Munta ndikwamba TV ine yakufunza vana zvinhu zvinji nga maanda zvipesera zvichikubvisa vana zvandani zvavabebi to an extent yauri bunji yavabebi muchifila mwana wavo navamwe vati kana vaviri vouraya mumwe mwana apa vabebi havakoni kuzvipfesesa uri why zvibva gai. That's why vanhu mumadhumana vachiofisa mwana ndi vana vaMunta. And chifhinga chote system idzi dzinara kudzineya vana well vari kudzinera vana uri konola to an extent ndingakonoamba uri recalla vana vacho. Take for instance zvino una lockdown ine yavaona vunji yavababy they are still not focusing on their children at this time. Vana va spend almost all the time TV usina chine chakuitea kana vababy vo spenda TV and chifhinga chinji everyone has to be quiet. Mfundi vunja and the figure said church sessions dzinara vari kudzivona chifhinga chote nga madekwana vana aunana kuvathogomera ndi vana vanyasi vana vaMunta. So vakare vava vachiamba izvi zvithu iyi. For me it's prophecy. Ndi rupfumo rune vo vachiridzumba ndeveni dzavana vatoko. And indeed ringakona kupfesesana namusi uri vanasi vacho
vana ri sacrifice, whether to the education system early. Never vana achitori 3 years fedzi otuwa high crash, and it's justifiable. We have to eat, even if it means eating our own children, right? I think chipinga chidasvika hune radori richi imberera richiponyago yayani richiri Munta we Disa nwananga tuwe. Munta chadopindura uri chizwa chauya ongolana, vola we aungolana, thoya wendo kwamba ngoma. Ndi reality inara vatangana nayo madumana, and the system inara operate kayo. I assure me it doesn't work if there's a sacrifice vana vasho. Vana vasho ndipone pane pakudadza dzijere dzine muhura wavo or munemba wavo ashuma one. Vana vavo ndipone pane pakudadza dzi hospitals dzine muhura wavo ashuma one. Every aspect of our lives, it requires us to sacrifice our children. And atidevori zwidade dzingano it's vagai. But this is extremely interesting to think about.